namuhla inkonzo yeSabatha sizoyiphathela ngumfundisi uSD Nduli weNazareth Baptist Church eBuhleni ethempelini lasemseni yenkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda Shembe. Sabatha mayibeyile kubo bonke abalaleli balomsakazo omkhulu ukhozi abalalele lenkonzo ngalolu suku lweSabatha. Ngizocela ke sedlule encwadini kaJeremiya ye-17 ivesi lesishagalolunye nevesi le-10. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke, yonakele kakhulu. Ubani ongayazi na? Mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinge izibilini ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe njengokuthela kwemisebenzi yakhe. Amen. Uma uNkulunkulu esemkhiphile uAdam noEva ensimini yaseEdeni, wathi noma balahla kodwa wangabadela, ngoba ukudela umuntu ukuthi umlahle unomphelo, umlahle ungunaphakade, ungaphindi umbheke. Kodwa uNkulunkulu iso lakhe wayilokho elibekile kubo. Wayebese bafundisa ukuthi babe nendlela yokuziphilisa ngoba bese ensimini yaseEdeni bebephiliswa uye. Wathi ke abafunde izindlela zokuyiphilisa. Wabafundisa ukulima ukuthi abalime umhlabathi batshale bazophila ngalokho. Yena njengoNkulunkulu wabo uzonisa izulu lichelele lento abayilimile ebese bevuna badle baphile. Usho njalo uShembe lapha esihlabelelweni samaNazaretha umthandazo wokuvuka ivesi lama-21 olayini ababili bokugcina. Uthi ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho, ungahambi ucela ukudla kubantu. Amen. uNkulunkulu ke wabese bafundisa ukuthi bazophila ngokuthi balime basebenze umhlabathi. Wabafundisa nokufuya ukuthi abafuye babe nemfuyo abazophila ngayo. Bakwenza ke lokho, kodwa uNkulunkulu akagcinanga ngokubafundisa lokho. Waphinde wabafundisa nokuthi banikele beze kuye uNkulunkulu bezobonga imvula. Babonge ukuthi uNkulunkulu umilise notshani bokukhulisa imfuyo yabo. Baletheke iminikelo lapha kulokho abakuvunile, bathatha okunye bakulethe kuyena kube umnikelo wokubonga ukuze nangokuzayo aphinde futhi uNkulunkulu ayilethe imvula inisele lezi izitshalo zabo abazobe beyitshalile. Ngampela ke bakwenza lokho. Babe sebethola abantwana ke ababili, abafana ababili, uKhayini noAbel. uKhayini kungomdala, uAbel kungomncane, belamana. Laba bafana basebekhula beyibona lento eyenziwa abazali babo. Nabo bafunda ukuthi indlela yokuziphilisa yikho ukuthi basebenze umhlabathi, balime, bafuye. Ebese beya kuNkulunkulu banikele. Bahambisa umnikelo wokubonga nokucela ukuthi nangokuzayo Nkosi usikhumbule uphinde uyilethe imvula kukhule izitshalo zethu, kukhule nemfuyo yethu.
bakwenza-ke lokhu labafana kodwa ngokuhamba kwesikhathi inhliziyo kaKhayini yabe isingenwa umoya omubi, umoya wokuthi kungani ngithathe izitshalo zami ezinhle ngoba uKhayini wayelima kanti uAbeli yena wayeyumfuyi efuyile. Uthi-ke kungani kuba ngithathe izitshalo zami ezinhle, izithelo zezitshalo zami ezinhle ngihambise uNkulunkulu na? Ngoba imina ebengijuluka ngisebenza. Kungani-ke uma sengivunile bese ngithatha lokho kuhle ngikuhambisa uNkulunkulu? Wabeke sengenwa umoya ukuthi uma beyonikela uNkulunkulu yena akhethe lokho okubhedayo, akhethe lokho okuphehliwe okuyizibozi nokumbila ongathi mncane ongafani nalo nomunye bese ethatha omunye-ke awubeke athi lo kuzoba imbewu yami engizoyitshala ngonyaka ozayo. Bese kuthi umfowabo uAbeli yena ethi ma imfuyo yakhe isizele ebese wabuka lamazinyane alezi zimvu zakhe ebese ethi hawu Jehova ngiyabonga, ngibonga umusa nothando ongenzele lona ngoba konke lokhu ngaba nginakho kodwa ngunike wena nguthole kuwe. Ebese ekhetha-ke ekhethe ezinhle, ekhethe izimvu ezinhle ayihambise uNkulunkulu afika anikele ngazo athi Nkosi ngiyabonga, sengathi Nkosi ungangikhumbula nangokuzayo. Kwakuye kuthi uma befika-ke labafana bezonikela uNkulunkulu umjabulise kakhulu umnikelo kaAbeli. Ebese ejaba uNkulunkulu mayebheka umnikelo kaKhayini. uKhayini mayebona lokhu inhliziyo yakhe yayisiyonakala ukuthi uNkulunkulu mina akangithandi, uma mina ngizonikela akangibusisi, ubusisa umfowethu kuphela. uNkulunkulu-ke ngoba ithi le ncwadi esifundile mina Jehova ngihlola inhliziyo ebese ngipha yilowo naleyo njengokumsebenzi wakhe. uNkulunkulu wayihlola inhliziyo kaKhayini wayibona ukuthi iyonakala. Le nhliziyo kaKhayini-ke yabe isimkhohlisa uKhayini isithi njengoba uNkulunkulu ethanda umfowenu, uma ngabe umfowenu akekho ngabe uNkulunkulu ubusisa wena, kodwa akakubusisi ngoba khona umfowenu uAbeli. Ngakho-ke kuzodinga ukuthi uAbeli umbulala angabikho ukuze uNkulunkulu abusise wena. uNkulunkulu mayeyihlola-ke inhliziyo kaKhayini wayeseyibona ukuthi inhliziyo kaKhayini iyonakele. Wayesethi yini kwenze njani? Umzondelana umfowenu na? Uphi umfowenu? Umshephi? Uthi-ke uKhayini cha angimzondi umfowethu, angimazi ukuthi uphi ngoba angiyena umlindi wakhe, akumina engimgadayo. Uthi-ke uNkulunkulu uma ungashintshi kule nhliziyo yakho lizothi lishone la namhlanje ubusuwenze into embi. Ngempela-ke lathi ilanga lingakashoni wayesembulele umfowabo uAbeli. Kunokuthi-ke uNkulunkulu abusise yena uKhayini uma uAbeli esefile, uNkulunkulu wamdela wamlahla uKhayini wathi-ke kusukela namhlanje-ke usuyohlupheka uze ufe. Kusukela namhlanje wena usuzoba umhambuma. Yonke into ephilayo iyokuzonda ngoba wena ubulale umfowenu. La kuchithekele khona igazi lomfowenu umhlabathi uyabuza uthi ubenzeni umfowenu uzumbulale na? Ngempela-ke uKhayini waphenduka umhambuma. Ukhohliswe inhliziyo. Inhliziyo iyakhohlisa kakhulu, iyonakele kakhulu. Ithi-ke incwadi ubani ongayazi inhliziyo na? Ngoba thina abantu bomhlaba siye sitshele ukuthi inhliziyo yomuntu siyayazi ngoba umuntu umbona ehleka. Bakhona abantu abanjalo oyuthi muhlangana nabo umbona ukuthi uyakujabulela lo muntu uyakuthanda,
ahleke eqhamuka lapha ya ezakude ethe ezofika kuwena bese sikhiphile isandla sokuxhawula ethi mayifika kuwena kuxhawule mhlawumbe azakudonse akwange akudonsa kubeke esifubeni akubambathe emhlane ethi noma eseqedile angasidedeli isandla sakho iqhubeke lokho esibambile akubuza impilo athokoza amamatheke uma ke ukhuluma ngalomuntu uyuthi wena usibanibani uyangithanda ulungile awunenhliziyo enhle uyangithanda kakhulu bese kuba khona abanye abantu oyubabone ukuthi mawuhlangana naye uswele ukuthi angayithatha apha enye indlela angahamba ngayo ahluka angahlangani nawe ubona ukuthi lo muntu ugqilazekile ugqilaza ukubona nobuso bakhe buphenduke kodwa kwezinye ikhathi impilo yomuntu iyaphelela ezandleni zalaba bantu abethi yena bayamthanda laba bantu abethi yena bahle ngoba uyabethemba ngoba uma umbona usoli lutho awumxwayi kunesilwane esihlala emanzini ingwenya ikwazi ukugijima kodwa iyayibabi inyamazane ezigijimayo ingwenya ithi mayihleli lapha emanzini ibisikhetha indawo la okunamanzi khona ongathi ashone phansi la okuzothi makufika inyamazane ingakwazi ukubona phansi ukuthi khonani ebese ke ingwenya isihambe ifika ilale lapha kule ndawo zibe seyifika ke inyamazane zizophuza ngelinye ilanga iyeke nje iphuze ziqede zihambe mhlawumbe isonto lonke jilele lapha ibuka iphuza iyeke yenzela ukuthi zijwayele zithi akukho inkinga indawo ekahle leyo kuphuza uma ubungasuyibuze lezi inyamazane uthaze kuyalela indawo enhle yokuphuza enganangozi bezingakukhombisa le ndawo kanti azikwazi ukubona phakathi ukuthi khonani ngaphansi kulamanzi uma ke lengwenya isicabanga ukuthi ke namhlanje usuku lokuba ngimbambo omunye walezi inyamazana iyithi noma isisondela inyamazana ingasoli lutho ngoba ijwayele iyazi ukuthi akukho inkinga lapha izizwe ngoba isibanjwa ukuthi namhlanje akufani nalezi ezinye insuku kunjalo ke nenhliziyo yomuntu umuntu othi uyakuthanda ngelinye ilanga kuyenzeka kanti namhlanje inhliziyo yakhe isimtshelile ukuthi akaqede ngempilo yakho ebese kuthola kalula ngoba uthema ubona wena ukuhleka kwakhe wawusuthi uhambisana nenhliziyo yakhe kanti inhliziyo asiyazi sonke ingakho ke uNkulunkulu ayengabi nandaba nokuhleka komuntu angabi nandaba nokushintsha kobuso bomuntu kodwa adlule ekuhlekeni adlule ekushintsheni kobuso bomuntu abheke enhliziyweni ukuthi khonani njengoba lo muntu ehleka nje kodwa ke khonani enhliziyweni yakhe afika ahlole lapho ebese mabela ke umuntu njengalokho akufice enhliziyweni yakhe ayikho into elula njengokubulala umfowenu udadewenu uma wakho ubaba wakho uzosolana ngoba uyakuthanda nawe futhi wazi ukuthi uyamthanda wazi ukuthi uyayazi nenhliziyo yakho uma ekhuluma ngawe uthi hawu umfowethu avelungile noma efica wena lapha abeke khona ukudla kwakhe uyakhululeka azabuze kuwe athi angithi mfowethu akho umuntu omubi oke wangena lapha ubusuthi wena cha bese ehla khululeke wabalula kakhulu uKhayini ukubulala umfowabo Abel ngoba wayemthanda bebabili nje kuphela kumawabo azi ukuthi umfowethu uyamthanda futhi nenhliziyo yakhe ngiyayazi ilungile kakhulu kulula kakhulu ukubulala umuntu okuthandayo kulula kakhulu ukubulala umzalwane enikhonza naye ngoba uyakwethemba ngapha ngakithi khona indoda eyayifuyile inemfuyo nje ningi kuyivuma namasimi lima kuyivuma
Le ndoda yayingakukhonzile ukuhamba imizi yabantu. Kwakuthi noma kuphuzwa ingayi. Yayithi mayifuna utshwala ithi kumngaya kagaye khona la ekhaya ibisiphuza khona. Kodwa yayingaphuzi yodwa. Yayinabangani bayababili bathandayo bezwana kakhulu. Laba bantu yayisebenza nabo nasemsebenzini befakwe yiyo le ndoda. Kwakuye kuthi mangaba abafana sebebuyisa inkomo ibisithi ke cha khululekani ngisayosenga. Yayithi noma ihlaba imbuzi bize wona lamadoda ibuse nawo. Ibisithi ke salani nibusa nje khululekani ngisayosenga ngiyabuya ibisihambala. Ngelinye ilanga yakwenza lokho kanti namhlanje bayiphathela uphoyizeni. Bathi le ndoda icabanga ukuthi ingcono, icabanga ukuthi yini. Base beyifakela uphoyizeni etshwaleni sawosenga. Ithe mayibuya base bevalelisa bayisho ngeyithakazelo. Bathi cha sesibusile sesicela ukuthi sikhululeke. Wayesebakhulula ke njengenjwayelo ngoba into ehlala iyenzeka le. Wayesesala ke seqhubeka ephuza. Uthe mayephuza bamshintshela utshwala eswini. Wayeseyibuza ukuthi kulobu utshwala kanti sebunani? Ingani lobu utshwala bebusele nabantu engibathandayo. Lobu utshwala bebusele nabantu engibathembile. Abantu abangithanda kakhulu. Sebuwenze njani? Sebunani lobu utshwala? Alishonanga ilanga yahamba le ndoda emhlabeni. Inhliziyo iyakhohlisa, iyonakele kakhulu. Ubani ongayazi inhliziyo yomuntu? Ngisho yakho inhliziyo uyazi, iyakushintshela. Ngeke uzuyazi eyakho. Uzwe nje ungasathanda, ungasamfuni umuntu. Akenze lutho. Ithi inhliziyo nje lo muntu lo usehlangene nezitha zakho uyakuhlenga bese umshintshela ungabusamthanda. Ungamtsheli engazi yena, ayitshela ukuthi usaqhubeka loluthando lwini kanti usushintshile. Uthi ke uShembe ehlabelelweni sakhe sama-44. Uthi isazelo senhliziyo singishiye ngedwa. Uthi isazelo singishiye ngedwa anginamkhululi. Ebese ethi kuverse 3 ukwethemba kwenhliziyo yami namhla kuphelile. Uthi siza Jehova ukhulula umoya wami. Uthi uShembe inhliziyo iyamkhohlisa umuntu imkhombise nenkomo esibayeni somunye umuntu ukuthi le yankomo ifanele wena. Ebese ithatha umuntu abe nethemba lokuthi uzophumelela ayithathe kube yakhe. Uzothi maye seboshiwe ebese kumshiya lokho kwethemba sekusala into eyodwa kusala isazelo kusala ivuso lokuthi ngaze ngayenza into engafanele ngaze ngambulala umfowethu kungafanele. Uma ke wena noma usutsheliwe ngemkhuba yenhliziyo nobubi bayo nokonakala kwayo nokukhohlisa kwayo kodwa wena ungafuni ukushintsha lenhliziyo yakho elikhulu uvumela inhliziyo yakhe ikudonsele into enzobumnyama uzothi mawuzohamba emhlabeni uhambe nayo uzoyibeletha lenhliziyo yakho ebese kuthi ngale kwelizayo ufike waliwe ebese uya kule ndawo eyayishiwo ile ndoda eyakhuluma kumakoti uma ngabe inkosi ilanga imthandazela egula ithi le ndoda ngihlele endaweni embi ngihlele endaweni ebandayo kodwa inhliziyo yami likhuni angifuni ukusuka kule ndawo engihleli kuyo uzoba njalo nawe. Ngakho ke bantwana bahle base-Afrika into esibhekene nayo impi yokulwa nenhliziyo yethu. Saba nenhlanhla uNkulunkulu wasithumelela umprofeti uShembe wafike wasifundisa ukuthi kuliwa kanjani nenhliziyo. Lapha ehlabelelweni sakhe sika 222 uthi yipha Nkosi inhliziyo zethu kulizwa izwi lakho athi vuma inhliziyo yami vuma ngimlandele. Ebese ethi ku 242 athi yehla moyo oyingcwele ngena wena kithi usebenze lokho okuthandwa kuwe. Sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika. Inkosi ibusiseni kuzwile.